Iskra. I kamenje i što su onda radili? Znači, kresali su, jel, da dobiju onu iskru, jel? Ili je možda grom udario u drvo i što se dogodilo? I onda je pračovjek vidio da nešto gori, onda se preplašio, ali kad je došao bliže vidio da se može ugrijati. Dakle, zato ima ognjište, jel? Zašto mu je bilo važno ognjište? Zato mu je bilo važno. Znači, sagrijanje, vatra, što je Ognjište. Lijevo. Divnih životinja. Jeste životinje boje vatre? Da. Znači, kad... Kad ovak dođeš imaš štap i imaš vatru, imaš štap, onda Dobro. dođeš blizu životinje. Matija, zašto im je još vatra bila važna? Aha. Dakle, vatra im je bila jako važna, znači oni su se okupljali oko ognjišta. Znači, jeli su meso od životinja i što su još jeli? Kumice? A što još? Biljke, kakve biljke? Lišće, bobice. Plodove, Marija, bravo. Dakle, sve što su nalazili u prirodi, jel? Recimo ovakav list. Da. Evo sad zamislite kak je pračovjeku bilo živjeti. Ovdje je imao špilju, imao je blizinu rijeke, jel, Krapine, imao je šumu, imao je divljač, je mu bilo dobro? A? Mateuš, šta misliš? Je dobru lokaciju izabrao. Super, znači imao je pogled na cijelu ovu dolinu, jel? Ovdje ste vidjeli kako je izgledao, znači bio je dosta čvrst, jak, imao jaki... Bacao koplja. Dizao kamenje, dakle imao jako čvrsto. To je teško kamenje. Da, a kaj ti misliš recimo je bilo lijepo ovdje špilje? Zašto? Imao je društvo i to je važno, bravo Nancy. Kako društvo? Znači imao je puno ljudi oko sebe, dakle i mame i bebe su bile ovdje, jel? Bravo, dajte Nancy pljesak, vidite kako je ona zaključila vrlo važnu komponentu, jel? Da se pračovjek družio i on brinuo o svojoj djeci, o svojoj djeci. Dakle, bio je pravi čovjek, jel, kad je neko bio bolestan, onda mu je pomagao i tako dalje. Tako vrijeme pa bi oče došli da prođu. Da, reci Jane. Zato zašto u svakom početku bojio vatre. Zašto? Jer i to nije razumio, a čovjek se boji onoga što ne razumije. Tako je, znači sve što je bilo novo, strano, naravno, kao i mi, jel? Čega se mi danas... Recimo sada da dođu predsjednik u Ameriku i kaže mu da voće 51 postoji, odmah bi poluzio i objavio na medijima, najviše da čovječanstvo boji sami sebe. Mi sami sebe, da. Nekaj si zakuva čovjek. Dobro, super, ajmo 2 i 2, 2 i 2. 2 i 2, ajde ripiti neki. Ne. 2 i 2. Ne, dođe ovo, Matija. Dečki, ovo mogu. Bog, pozdravimo pračovjeka. Kak se zove ona? Pitaj, kak se zove? No, sram. Pitaj. Idete vas dvoje malo. Kako vidite ovo? Lijepo se posle perica. Trebala je biti ručne noge. Mari grad Krapina, vidite usta ovako. Da, ne bi rekla se zove Darovoj. Tako je, neki su i gore šetali, jel? Da, imali su i sestru. Kak se zvala sestra? Vilina? Vilina. Ona se ljubila u vođu Turaka Osmanlija, u vrijeme ratovanja protiv njih. I onda je ona govorila toj vođi Turaka, kao sve njihove strategije, kako će napasti Turke, kako će se braniti od njih.
Onda su ih oni nekoliko puta pobjeđivali. I onda su Čehlek i Mek to shvatili, da ih sestra izdala. I živo su je zazidali. U ove bedeme, jel? Da. Aha. Živo su je zazidali. Onda su a pošto Turci su nesposobni bez osluškivača koji će im govoriti kako će Hrvati djelovati, ti izgubili su rat na ovom području. Čusto zapravo je stiglo plaćanje, nije iz sjevera iz Varaždina. A onda su Čehlek i Mek otišli. Čeh je napravio Češku, što se kuži po njegovom imenu, a Leh i Mek... Leh je Poljsku, a Mek Rusiju. Dakle, to je koljevka svih slavinskih naroda. Zapravo. Dva sjeverna naroda i jednog još od južnih. A ove jame vilinske zovu se po toj sestri Vilini, jel? Jer je ona pala sa tih jama, jel tako? Zato se zovu vilinske jame. A dijete njezino je... Dakle, ona se sakrila od braće, jel, u špilje. I tamo je ona nastradala, a dijete je kozorog bacio niz stijene, tamo prema Lepoglavi i zato se zove mjesto Lepoglava po lijepoj glavi, jel, to djeteta. Koji? To je legenda, on je živio tu gore u ovom starom gradu. Oni nam rekli sve. Čekaj sad 2 i 2, idemo ja i Jako prvi. Nemci 2 i 2? Ajde, pazite po satu. 2 po 2, tako? Imate svi? 15, da, tako. Ispred sebe. Podaju kosto. Svi pazite. Lagano, da. Samo ti pažnju. Da se nagura prve, a onda za cipke. Jednak brže ide. Ajde, drugi, evo. Ajde, vidite kako brzo ide sad. Hop. Gdje si bio? Evo, neki su bili, neki će... Ja sam bio! Odi još svi na slike i onda idemo na kopanje, jel? Ovo je novi muzej. Evo, Sutra ćete ići u novi muzej. Ali vam neće biti dosadno. Ajmo! Nek se neki čučnu dole, a onda preširoki ste malo. Još malo. Ajde, gledajte. Halo. Kak si? Bravo, odlično. Super. Tako ga opjevamo. Gledajte malo ove strukture od drveta. Ovo je vjenenica, ovo je skakavac, ovo se zove baba roga, vidite šta ima rogove, jel? Ono je bizon gore drveni, jel? Idemo se konačno kopati. Zec. Skakavac, a ovo je vjenenica gore. Ne, baš niti. Sada će ići oni kopat. A što to imate za kopat? Da ćemo na kornjaču. Ili idemo gore. Na kornjaču bolj, tamo već ćemo biti. Ja sam na prošlu godinu stavila. Stavili se tamo puno. Ćemo kopati, imaju čekiće u ruku. A imate čekića. Aha, da vidim. Idemo na ono naše staro mjesto gdje se okupljamo.